asiyefanya kazi asile chakula. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 3 aya ya 10. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Wapendwa, haya ni maneno ya Mtume Paulo ambayo alikuwa akiyatoa kwa watu wa Thesalonike. Ni maneno ambayo yaliambatana na onyo, hasa kwa wale watu ambao walikuwa wataki kufanya kazi, wakiwategemea wengine kwa kisingizio cha kusubiri mpaka ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa, Mkristo wa kweli ni yule anayefanya kazi, sio mvivu. Labda uvivu unaweza ukachangiwa na sababu mbalimbali za kimwili, za kijamii na nyingine ambazo zinaweza zikakufanya uwe mvivu. Lakini mbali na hilo, hata ambao wana sababu za kimwili ambazo zinawazuia kufanya kazi, bado zipo kazi ndogo ndogo ambazo watajishughulisha nazo. Kwa nini Mungu anamtumia Paulo kusema maneno haya kwamba asiyefanya kazi asile? Katika maisha yetu ya kila siku tunaamini kuwa hata maandiko yanatufundisha Mungu anapenda kubariki kazi za mikono yetu. Kila mmoja katika sehemu yake, mkulima, anayefanya biashara, anayefanya kazi ofisi fulani, Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Kwa hiyo kama haufanyi kazi yoyote, umetulia, umekaa, lakini unajua vizuri kuomba miujiza, hautakuja kufanikiwa hata siku moja, utakufa kwa njaa. Ndiyo maana kuna sehemu nyingine, kuna msemo mmoja na upenda, unasema kazi na sala. Unafanya kazi, lakini pia unamshirikisha Mungu kwenye kazi zako, sababu yeye tayari ameisha kupa ahadi kuwa atabariki kazi ya mikono yako. Mungu habariki maneno. Maneno yatabarikiwa endapo yataambatana na kitu kinachoitwa utendaji au kufanya kazi. Naona baadhi ya watu wamekuwa wakipokea mafanikio, wamekuwa wakipokea majumba, wengine wakipokea hela, yani wanatingisha simu, hela inaingia, wanapokea miujiza kwa ujumla, niseme hivyo. Wanapokea kwa maneno, lakini sijaona wanaopokea kwa vitendo, na sidhani kama atakuwepo. Tunahitaji kufanya kazi, wapendwa. Neno la Mungu linatukumbusha kufanya kazi. Hata Petro alipokuwa anavua samaki, wanakutana na Bwana Yesu, anasema tumefanya kazi usiku kucha, tukupata chochote. Yesu hakusema samaki shuka, toka juu shuka. Aliwaambia turudini kule mlipotoka. Walipofika ndipo anaweka nyavu, na baada ya kuweka nyavu wanavuta, wanapata samaki wengi. Kwa hiyo kuna mambo mengine tunahitaji tujiongeze sisi wenyewe. Sio kwamba walikuwa hawafanyi kazi, kumbuka walikuwa wanafanya kazi. Sio kwamba walikuwa wanaomba miujiza ndio maana samaki hawakupatikana. Hapana. Tunabaki na dukuduku ambayo inatupeleka kwenye jibu. Wenda hawakwenda na Yesu, wa kumtanguliza Yesu katika utafutaji wao. Na hata unapotafuta, mtangulize Mungu. Mungu akubariki maisha yako yote. Amina.